laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Iɗon e jam iɗon hisi toon. Yettudal Allah toon iɗon hisi kono tampere nden feƴƴitaali ha. Alhamdulillah noon ko yettude Allah boy nawnaje ɗen no hakkini toon seeɗa. Yettude Allah onon le toon ɗon heɓude ko nafo ɗon. Minen kadi ko alhamdulillah noon ko yettude Allah honno yallah ɓeydu jam o inchallah. Amin assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musidɓe an julɓe tedduɓe on mi ko radio Laawol Kisal o hara men salmini on men lande kesuɗon e jangono e ɓengureji mon ɗi menen ngam janko Allah rabbil alamina. Haray ko saɗi mon ko tooli ko radio Laawol Kisal o hande kadare ko docteur Mouhamadou Wouri wonani en ko radio iɓe arde ɗo ɓe waɗana en mukaddima seeɗa président feƴƴi ndaren sen udde taylande jababu yenan yeru ko Allah walan noon taginani ɓe o nam aray hande wowɓe ɓen wonde ko programme ɗo ara ɓe ala ɗo hande aray ko min woni ɗo docteur min joniti o micro inchallah. on jarama. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه وعبده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته وسلك طريقه إلى يوم الدين. معاشر الإخوة الأحبة المستمعين لهذه الإذاعة المباركة إذاعة سبيل النجاح وسبيل الفلاح، في هذا الوقت المبارك أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها ومن خالديها. تحياتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وبارك في زمانكم وسلمكم من هذا الوباء كورونا فيروس أو فيروس كورونا، ومن كل بلاء ومن كل مصيبة ووباء في الدين والدنيا وفي العقيدة. وإن شاء الله أقدم لكم مقدمة مقتضبة مبسطة في هذا الوباء الذي عم شره وأصبح خطره عالميا. أسأل الله أن يسلمنا منه وأن يسلم عقيدتنا وديننا. musidɓe julɓe tedduɓe haray mi hiwrike on hirangol islamu gonanɗon golnane en yetti allahu subhanahu wa taala e alhaaliji ɗi fuu ko kanko jarnete yette e noone wono o waɗiri. si o welni o yette o jarne, si o wulni o yette o tore yaafuye kadi. kala ko waɗi ko e koddori e makko, hay hunde ala ko watta e tagore nden ɗo si wona taw kanko Allah o muuyi o hoddiri. ko o waɗi o ko ɗum ɓuri moƴƴude, ko o waɗi o ko yetteteɗo e muɗum. en yettimo, hiɗen qirro ko kanko woni Allah goto reweteɗo, en ala Allah ɓe ɗiɗo, ko kanko tun. hiɗen seedanimo ɗum, ko kanko tagi en tagi tagore nden fuu. kanko wurnata, kanko warata, kanko arsikata, kanko katata, kanko sellinta, kanko ñawnata. ñawngu ñawnata hoore muɗum, kangu ñawngun tungu wawata wadde batte. la adwa si wona Allah hoddiri. hiɗen toromo jeejamo yo juuli en alaaɗo meɗen Muhammadu sallllahu alayhi wa sallama, o jiyaɗo makko, suɓaɗo makko, ɓurnaɗo makko, giɗo makko, mo o nuliri giggol e hoolare. o nulimo ha e meɗen, o nulirimo diina peewal, diina yurmede, diina gonɗinal, diina tawhid, wotinɗingol Allah, diina wallodiral. hiɗen seedo o nelaɗo o yettinno ngal nelal ngal o nelano nde hoolare o bonnanude. o yettini ha ɓangi few, o laɓɓinani mofte makko ɗen, o laaɓani ɓe reedu, o ɓanginani ɓe moƴƴereji ɗin fuu ko honno ɗi heɓorta, ko honto ɗi woniri. o rentini ɓe kadi boneji ɗin fuu ko honto boneji ɗin. yo Allah juulo e makko, juula e nelaɓe ɓen fuu, juula e sahabaɓe nelaɗo ɓen kadi, juula e hoore kala jokkuɗo dina ka ɓe jokkuno kan. Allah taw hara kandina jokkuɗen. allahumma amin.
haray o weltana onon heddiɓe o radio fewndo ɗo e wonɓe gollude toon mani pilude ha haala karama koɓɓen hewta falaɓe heɗade ɓen e wonɓe wadde kadi jawle muɗum e muɗum ɓay ko memmini wo hara ne woodi ko woni ɗum e memminde e ɓorde wonɓe ga ha wonɓe ton hara hiɗon jarna hiɗon weltana hiɗon du'ana torki Allah subhanahu wa ta'ala Allah waɗu yangi ko wonɗon e yangade kon e jawle ko wonɗon e finansude kon e waɓutuji ko woni e feƴƴude kon e ɗum ɗo e golle mon ɗo yo Allah waɗɗum hara yoɓni ko aljanna goɗɗo towde on Allah faamin e diina kam faamu selluɗo on o arsi ken kadi hutorgel ko faamuɗen ko yentorimo jeeji mo nde nawnare sakitinde woni albala'u e fi adna on fuu hewti nokkiri ɗin fuu hulɓini hayɓe hulatano en torki Allah yo Allah ñippu nde yo Allah ittu nde yo naɓude kande lorrota bano adama e goto en torki Allah yo Allah hisin en e mayre hisina en diina men kan kadi hara nde wonali saabu ha diina men kan fuuti en hara e musidɓe julɓe tedduɓe e nde nawnare ɗo nde no foti e wajade tagore nden ko waɗi ko tanjina kon ko janga kon e tarikh gila tufana nuhu on waɗi gila ndiyan ɗan humbutuno e hoore adna on fewndo annabi nuh alayhi salam tagore nden fof maayi ha lutti wonnoɓe ka laana makko ɓen gila on tumati heɓi fewndo ɗo hari tana mo tawata o huuɓiti adna on fof wano oɗo tana hari waɗade enen julɓe ɓen hiɗen hooli gomɗin hoɗɗi wonde pellet ko Allah jarribori ɗum ɗo tagore mum nden hiɗen hooli hoɗɗi wonde Allah jarriboraɗi tagore mum nden o albala'u ɗo o waba'u ɗo si wona fi yoɓe rutto e makko yoɓe andu himo ɓuri ɓe doole yoɓe andu ko bonnereji maɓɓe e tooñeji maɓɓe e geddi maɓɓe ko ɗum waɗi si o darndiɓe ma nazalat uqubatun illa bi dhanbi wama rufi'at illa bi tawba lette cippatako sina hara ko bakkatuji jiyaɓe goo woni sabu lette ɗen si lette ɗen ari kadi ko si yimɓe ɓen tuubi ɓe torike Allah yo Allah yaafo ɓe haysinaɓe fof kono waɗoɓe ɗum ɓen ɗuuɗa ko ɗon antumati Allah yurmete tagore nden o townita lette ɗen enen hiɗen andi ɗum hiɗen hooli ɗum hiɗen gonɗini hiɗen andi o musiba ɗo no woodi musiba goɗɗo go ɓurɗo oɗo hombo woni o musiba ɓurɗo oɗo ko musiba yanɗo e nder diina neɗɗo on ka finde makko firti finde makko nden bonni tawhidi makko on defimo shirkangol Allah ɓayɗon haray adna on boni lahara on boni coronavirus jarriboraɓe ɗum ɓen ha lutti e muɗum haray ko adna maɓɓe on lanni ko balɗe ɗen hari lanni kono si tawi ɓe moƴƴinno lahara on hare lahara on no lutti enen julɓe hiɗen hooli kadi mo maayi e wano ɗe nawnaje ɗo nde nawnare ɗo coronavirus mo lutti e ɗum ɗo tawi ko julɗo haray ko yanɗo shahid nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o humpitino en ɗum وماك المطعون شهيد يعني الذي مات في الطاعون الطاعون هو المرض الذي يعم الذي يحصد البشر الخلق ويقتل ملتي يدي نونا جرابيد في طاعونوجي هري ونيان شهيد يدين هولي nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam o makanino en ɗum himo anduno ɗum ɗo waɗay gasa waɗano e zamanu makko kono Allah hollunomo wonde ɗum waɗay o maki ida nazala fi baladin wa anta fihi fala takhruju min firaran wa ida samitum fi baladin fala ta'ti ilayhi wallahi innahu lasadiqun aminun mawsubun wallahi o nelaɗo men ɗo ko gongu wallahi o ko gonɗinteɗo wallahi o ko hoona o maaki si nawnare raaɓaynde ari e leydi tawa hiɗa e ndin leydi ɗon wotta yaltuka leydi ɗum dogugol sa yalti dogugol piiji ɗiɗi haray hulɓiniɗi no ɗon
ara nun ɗum ko wota yoɓor nden nawnare ɗon ko ndera ɓayde yaha e nokku goo ka tawata hari nde ala toon aawoyande toon ɗimmun ɗum holli finde ma nden fiɓaki moƴƴi a dogi koddoriye dogatake ko waɗi a lawatako on maki se a nani nden nawnare hino e leydi wota yahu ton ye ɗon ɗon no nanodiri e ka Allah subhanahu wa taala o wi wala tulqu bi aydikum illa tahluka wota on ƴettu juuɗe mon ɗen naadon ka mayde woni e nokkugo Allah wi wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima wota on warto ta on war hoore mum ma wota on warindir onon julɓe ɓen fof hino firide sabu no Allah no yurmini on enen julɓe ɓen nde nawnare ɗo e wande wanon ɗe wa'i ko waaju wonande en ko en andu en mortike bakkatuji ɗin ɗuuɗi wattagu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum khassa ko yen rento fitinaji ɗi tawata si ɗi ari si conséquence majji on ari si lette majji on ari hawrta tun e wannoɓe fitina on ɓen wannoɓe bone on ɓen bal hawray e hay ɓe waɗano ɓen si boneji ɗuuɗi lette ɗen si aroyi ɗe yoloray hay moƴƴuɓe ɓen no pullo fuuta wirta noon so tawi yorɗi ɗuuɗi ɗi sunnora e kecci ko ɗum waɗi nene men Aisha radiyallahu ta'ala anha ɓaawo nelaaɗo ndaariri telen funnaange o hayli honndu makko ndun ni o maaki waylun lil arab min sharrin qad iktarab futiha radmu ya'juja wa ma'juja hakadha قالت عائشة أنهلك وفينا صالحون قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث نلادو ndari telen funnange o haylis hondu makko ndun ni o maaki he bone arani arabuɓɓen bone ɓattiɗo o woɗɗa ya'juja e ma'juja ko uddirano kon fuɗɗike udditade nene men Aisha maaki ene si bone on ari tawi moƴƴuɓe amen ɓen kadi no ton min halkete hara moƴƴuɓe no ton sabu bomɓe ɓen lanumaki si bomɓe ɗuuɗi lette bonkikin ari hawrodiray hay eɓe bonaɓen ko ɗum wasi Allah wi en wala tarkanu ila alladina zalamu fatamassakumu nnar wota on jillondir wota on ooño wota on wallondir wota on yiɗindir wota on bakondir e tooñooɓe ɓen sakka lette ɓen heɓa on lette aranɗe ɗe ɓen si on bakondir e maɓɓe si on sembiniiɓe si on darodi e maɓɓe si on hoolike ko ɓe woni e mum kon lette ɗen si ari onon kadi mettoto haray musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawo en andugol koddiro Allah ngon laaɗo maaki on la adwa wala tiyarata wi wa firra min almajdhumi firaraka aw kama tafirru min al asadi rawahu al-Bukhari laaɗo maaki raaɓugol nawnare raaɓugol ala mana muɗum nawnare nden tun wawata raaɓinde kayri tun e hoore may sina koddori Allah wi kono ɓay koddori Allah no wawi arde waɗa hara nawnare nder raaɓay dogu pottitoɗa wonduɗo e nawnare raaɓayde wano dogirta piyowingi noon haray ko yontigi rento ya'khudhu al-hidra wal-haytata ويكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويتخذ وسائل السلامة جلهم ويون رنتيدو يون هيويدو يو يتو سابوجي في دادو قول دي فو مجي داقيدي دي وفوانون هوري مكو تنبا هوري مكو فوبو o omba o watta e koddori Allah on o anda ko Allah hoddir gon ko ɗum laatoto
laawol ɗum ɗo woni kisal ko laawol position juɗɗo on e sifa ɗe nawnaji ɗo ko rentagol ber ko neɗɗo wawi rentade ko hiwa hoore mum ber ko neɗɗo wawi hiwde hoore mum ko o fawo e Allah o toro Allah o jeeja Allah ko kanko woni dandowo on yo Allah dandumo o anda si tawi ɗum kadi hewtino ɓurɓe mo moƴƴude nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam o landama ene yimɓe ɓen fof ko hombo ɓurno jarribeede ko hombo jarraboye mum ɓurno tiiɗude ko hombo ɓurno heɓude sattede ko hombo ɓurno heɓude soñja e tampere e lorra o maaki ashaddu albala'i al anbiya'u ko annabaɓe ɓen nelaɓe Allah ɓen ko ɓe ɓuri heɓude jarraboyeji ɓuri heɓude sattede e tampere e soñja o wi summa al amsalu fal amsalu si ɗum feƴƴi awa heeduɓe ɗon ɓen o wi neɗɗo on jarribete embere diina makko kan no tiiɗiri noon si tawi diina kan no tiiɗi jarraboye on tiiɗa si diina kan ko yotto folo jarraboye on kadi wona bermum ɗon e yi nde nawnare ɗo nde naati yimɓe fof e cuuɗi hoolornoɓe bombuji atomique hoolori économie ji towuɗi milliard ji dollar hoolori tarawje labaɗe hoolori avion ji hoolori civilisation ji fof ɗum ɗon fof haɗali ɓe naati e cuuɗi ɓe sokkitike ɓe fermitike tawi goɗɗo susta ɓattade goɗɗo tabarruji wa sufuru zahaba al ihtilat zahaba corona haɗi yo jillodire bakkodire ko harmi bakkodirgol bakkodira enne joman fuu mi hakkitande an ala corona wimo ɓe ko yowonu e keerol muɗum hatta ka duwa haadde ɗon waɗe distance ɗum ɗo no foti e wonande e waaco yen tori Allah subahanahu wa taala yo allahu hisin en ka finde meɗen e yii yimɓe no bakori ɗum ɗo nde nawnare ɗo ɓayno andi yimɓe ɓen no huli no maapi no aani ɓe ɓeydani ɓe ɗo tana e ande wonde goo ɗum ko wi'ugol wonde no yi'a leɓol wonu ka nder kaamilu tentiriten ka suratul baqara ɗa mo fonti kaamilu on ha o yi ɗum awa o ƴettingol leɓol ɗo ngo waɗi e ndiyan o yari o lootike haray o daɗi kanko so waɗni ɗum kadi ɓeygure makko nden haray kamɓe ɓe daɗi coronavirus ko andi toon ko fenade min nodduɓe landimi ɓen woɓɓe innimi attinoɗo wolande lan on ko o wi'inmi o ko gorejo makko wonɗo Dakar ko on hoyɗi ɗum ɓawo o fini o fonti alqur'anan o yi ɗerol ngol e sortu bagara o wi leɓol ngol o ƴetti ɗum o waɗi ndiyan o yari o looti ɓay o wolanimo kankadi o wi o ƴettoy kaamil o ngo fonti o yii leɓol ngol woɓɓe noddinmi ɓe innimmi wo ko Arabi Saoudite yamiri woɓɓinna ko Makka ɗum iwri woɓɓe inni ko renuɓe rawda nelaɗo ɓen ko ɓen yamiri ɗum woɓɓe inna ko ɓen hoyɗi ɗum woɓɓe innami ko goɗɗo naati ka suudu Kaaba waali ɗaani ɗon hoyɗi ɗum woɓɓe inna ko Sudaysi ko kanko hoyɗi woɓɓe innimi ko sinuwajo naatuɗo diina wonnoɗo o han ka ndenawnare fuɗɗi ɗon ko on hoyɗi ɗum woɓɓe innimi ko cheikhu ɓen kula hoyɗi woɓɓe inni ko sonnaɓe cheikhu ɓe kula ɓen hoyɗi woɓɓe inni ko Madina Gunasi hoyɗi seeɗe ko fenande nde ala lasde yalli Allah subhanahu wa ta'ala e cellal ko o waɗanta en kon fiinde nawnare ɗo ko e leɓol o watta ɗum o ukka ɗum kadi ka nder kaamilu joni fi leɓol ittama e nder yi'ama ka nder alqur'ana ngol leɓol nagol alqur'ana nagol harfire karfeji alqur'ana ko cippoto aɗa alqur'ana malano leeɓi sakono na ko leɓol ɗum ɗo ko humodiri e alqur'ana fewndo ko nde deftere muulete ka imprimerie ngol leɓol alano toon ko nden deftere muulande waɗa ka carton nde adda ha nde hewti e junngo ma hari leɓol ala nder toon ko sa deftere si fontama no jangireɗe hendu adday tuukoy adday kuɗoy adday cukuloy nder toon an tigi an janngo on no wawi sukkuduma sama wonto nder wonto nder toon sa ƴetti kaamilu mo jangiraka ha hande keso pul a fontay ka o fuɗɗi ha ka o hatte yiyata to leɓol fiw
c'est farli a yi ngol leɓol ɗo sa wutti ngol leɓol ngol sortoto ngol yaha to ngol yanoya to andi nango kangol woni qur'ana on ko waɗi qur'ana on kan a wuttata ɗon ha har feere ruya ɗon immo yaha idan ngol leɓol koko taga alqur'ana wona ko taga alqur'ana ko daalol allah alqur'ana no ñawdore kono fi leeɓi saami nder ton ɗum ɗo ñawdortaki ɗum wonta lekki ko alqur'ana on hanoɗa janngude mo taskoɗamo toroɗa noon allah allah ɓayi ɗum ɗo ko daalol ma ko an cippini ɗum wona ko tagani ko haalama ni mi jeejirima ɗum ɗo ittan men nde nawnare ɗum ɗo julɗo on haani wadde alqur'ana wona ƴettugol leeɓi hoyna yara looto e ngal ɗo mi ɓeydi andugol ittiri ko julɓe ɓen majji ko sabuna hay si tawi neɗɗo o jannga si tawi haqqille makko ɗen hiɗe timmi tigi tigi mo waawi miijitade piiji goo o jaɓata haqqille jaɓata sifan ɗum ɗo haqqille jaɓata ɗum ɗo few ɓuri yimɓe guluuji ɗiɗo noddira landike lan fii ɗum gila alkamisa ka ɗum yaltuno ɓaɗe alarba jemma weeti alkamisa min on mi humpiti heɓi e haala mi e karama koɓe goo jaabagol haa ɗuyto mi annda ko yimɓe mi yahuno haa ko appareil an ɗo yehi haata e guluuji ɗiɗo e goɗɗum landike e hoore ɗum yimɓe ɓen no waɗi ɗum no jokki no waɗi ɗum soobe wono fuuta ka fulawaaji ko alnamiɓe goo si ɓe juuli ɓe ina awa no woodi ko hollondirten fii nde nawnaare nde nanɗen fii muɗum lekki mum heɓike awa e wi makka wonde ko yomo beyo fonto alqur'ana on haa ka yileɓol wo si to yay cukalum waakon wano mbay mbakol yo ƴettu ɗum o waɗa e ndiyan o looto o yara kanko e ɓeygore makko nden haray daɗi o daɗi nde nawnaɗo ɗo si mo wonduno e mayre o dikkay ɗum nangire soobe yimɓe ɓen ɓe wowlantake ɓe landito ene ko honto kippuɗon haa maakuɗon ɗum ala deftere men ɓurde fanɗude nden ka defte malikiyankoɓe ndewe akhdari abdourahmane al akhdari walli fiiɗo nde on ka fuɗɗode himo wola nden o inni wala yahillu lahu ay lil mukallaf wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma allahi fihi o wi daganaki hellifaɗo julɗo hellifaɗo ka o waɗa golle wo golle haa o andata o ñaawore allah nden eɗen golle ɗon ñaawore allah nden eɗen golle on ko honɗum allah wi ko no harmi ka no dagi idan ɗum ɗo wona ko haani ko shirku wallahi ko shirku ñawdortaake few idan haray ka raɓɓiri ɗon yo yimɓe ɓen tasko nde nawnaare ɗo nde ɓeydana ɓe waaju julɓe ɓen yoɓe yilto e allah subhanahu wa taala ɓe rutto e allah yoɓe tuubu ɓe tor allah yo allah yaafo ɓe acca tooñeji ɗin no ɗuuɗi lamɓe ɓen no tooñude laamaaɓe ɓen waawo ɓen no tooñude waaweteɓe ɓen jon jawle no tooñirde jawle mum woɓɓe e maɓɓe jon galleɓe goo no tooñude ɓeygure muɗum tooñude ɓiɓɓe muɗum tooñoɓe fof yo accu tooñugol tuuɓe ruttoɗen e allah torɗen allah yo allahu yaafo en yo allahu tabintigen e hoore goonga kan harana leeɓi woni ko ñawdoren alqur'anaru nden tigi kayre ko nde ñawdende janngande muccitoɗa janngande toroɗa allah yo allahu ndikkine si a nawni ma yo allah dande ñabbeli ɗin ma yo allah o ɓeydane yaññane arsike ma on ko ɗum ɗo hare woni ko hanuɗen wadde wona waɗugol shirku haa bonnen finde meɗen bonnen diina men kan enen e allah subahanahu wa taala hara en haaɓi o shirku ko oɗo tun allah wi mo maydi e muɗum o yaafatako inna allaha la yagfiru an yushraka bihi wa yagfiru ma duna dhalika liman yasha'u allah yaafatako so sirkanama on tigi shirki ha maydi e shirku allah yaafatako mo nato a yiide o wino ko waman yushriku billahi fakad harrama allahu alayhi ljannata wa mawahu nnar wa ma lidhalimina min ansar mo shirkani allah maydi e muɗum haray allah harmini mo aljanna on oɗo mo tawata o kondanama o natta aljanna ɗum ɗo no ɓuri coronavirus hulɓinade haray koyen watta ila tuɓentorɗen allah yaafuye e ƴetten noon wasilaji
ɗi tawata no dagi ka huutore fiyo en daɗo en torki Allah yo allahu dandu en yo Allah malnu en yo allahu moƴƴin alhaaliji men ɗi fof sattendeji ko jogiɗen kon en ndi leydi ɗo leydi men kam woni ɗo tigi tigi ɗi sattendeji ɗo yo allahu hoynan en ɗi lorra ko julɓe ɓen lordi ga kon yo allahu ittu lorra kan e kala sabu ko waɗi ka lorra toñoɓɓen yo Allah jogo juuɗe maɓɓe ɗen o itta doole maɓɓe ɗen hata ɓe wawata lorude hay goto hande kadi fewɓe yo Allah ɓeydanɓe peewal tabintinnaɓe e peewal ngal falanaɗo leydi ndin ko moƴƴi kon fopp yo allahu newnanmo falaɗo bonnugol leydi ndin tampina yimɓe ɓen soñja yimɓe ɓen yo allahu heedu hakkude makko e ko faala kon hara wannanimo ko faala kon o rutta pehe bonɗe ɗen e hoore wonɓe e fewjude ɓen wa jasakumullahu hayran haray ko ɗo wonne e darade kam gaddima ɗo si tawi hara lande no woodi e joni ten musidɓe ɓen micro o ɓe lando wa barakallahu fikum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.